Ndabahaye mwiriwe mwese mwakomeje kutumviriza ngaha ku muhora wa Burundi Updates, aho mwakomeje kutumviriza kandi aho mwakomeje gushyira sabone kandi aho mwakomeje gutera commentaire kandi aho mwakomeje gutanga share ndetse naho mwakomeje kuba advertised ndetse naho mwakomeje kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Ndabaye ikaze rero kuri muhora wa Burundi Updates, uko bisanzwe tugarukanye amakuru ashushe rwose, aho tuje kubabwira ko ndetse tuje kurabira hamwe ingene Burundi canke se igihugu cacu c'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye barafatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika, aho muri iki gihugu nta muturage n'umwe wemerewe kwaka visa ajya muri Burundi. Nako muri Republika muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri leta zunze ubumwe za Amerika hakaba hashizwe ko imipaka ndetse n'imbibi zitandukanya umunyamerika ndetse n'umuturage cyangwa se n'uwe wari wese uturutse muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi tugiye kuza kubiganira ko kandi kanya tumureke tubanze tubasuhuze n'abasuhuje ndetse ndanabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwese mukomeze kutwumviza muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze mwe muri nga mu Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, ikabiri namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko mwajeje gufyonda sabone cyangwa se gukora subscribe kugira ngo aya makuru araje arakubwira ko mu buryo bworoshye kandi atangorane. Reka ndakubonereho n'akaryo ko kukwibutsa yuko aya makuru mutoherezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mukayagezwa ko n'abanyamakuru babo cyangwa se abamenyesha makuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, b'abahinga bakuru hano mu gihugu cy'u Burundi kuva kera ndetse kugeza n'ubu baracari babandi ntabwo bahinduka. Mukomeze kumviriza aya makuru agezweho ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi utoherezwa n'uru ruganda rwa Burundi Updates, ntama mukayagezwa ko n'aba ngabo b'abanyamwuga cyangwa se b'abahinga. Ibi ngibi rero bikaba ari byo bituma tubakunda kandi namwe mukadukunda. Mukomeze kubana natwe, ico dusaba ni subscribe kugira ngo muzikore amakuru aje arabagera. Kuzikora ntabwo ari muwe cyangwa se si ibindi bintu tuba dukeneye, si ivyo dukeneye kubimaza, ahubwo turakeneye ngo namwe mutaratangira kumva aya makuru aje arabagera ko gatanu kuri gatanu, hama namwe muyumviriza mujye murabasangiza bamenye ko hari umuhora wa Burundi Updates ubagezaho amakuru yizewe kandi meza agezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, akabagezaho ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu ndetse n'ubunyonyezi ndetse n'isesagurwa ry'imitungo ya leta. Ibi ko birigaragaza nga mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, haba mu buhinzi, haba mu bworozi ndetse haba no mu burezi ndetse no mu bindi bitandukanye. Mu matora murabibona neza muri minsi biri kugaruka ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hama no mu nshinga amateka ndetse no mu bitora n'ibindi bigiye bitandukanye bisata babiri ko ngaha muri leta. Mureke rero dusuhuze namwe mwese mukomeza kutwumviriza muri bihugu bitandukanye ivyo by'ibibanyi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya muri Uvira ndetse namwe muri Bukavu, abantu muri Kisangani, abantu muri Kinshasa, abantu muri hariya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, namwe muri Kongo mwese muri rusange, hariya Kongo yindi turabasuhuza kandi turabaha ikaze. Namwe tujya tumviriza ko mutwumviriza gatanu kuri gatanu. Mureke dusuhuze abantu bari Kampala hariya mu Buganda, namwe muri Nairobi hariya Kenya, namwe muri Dar es Salaam hariya muri Tanzania, ndetse namwe muri hariya Kigali ndetse n'uburengerazuba, burasirazuba ndetse n'amajyepfo n'amajyaruguru by'u Rwanda. Mwese turabahaye ikaze ngaha ku muhora wa Burundi Updates. Mureke rero namwe ntitwibagiye kubasuhuza muri mu ntara zitandukanye z'iki gihugu cyacu. Yemwe mwese turabararikira kandi turabamagarira kugira ngo mujye murumva iyi amakuru kugira ngo mumenye aho igihugu kigeze. Mureke dusuhuze abo mu Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Murambya, Bururi, Imwaro ndetse namwe muri mu Gitega, Rumonge, Bujumbura. Mwese turabahaye ikaze, mukomeze kubana nange kugira ngo mugere ko amakuru abyoshe kandi ameze neza ngaha ku murongo cyangwa se ku rubuga rwa Burundi Updates, kugira ngo mwame murayashikira ayo makuru tuba twabateguriye uyu munsi ku wundi. Mukomeze rero kubana nange kugira ngo ayo makuru agere abagera ko nimwe tuba twayateguriye kandi ni rimwe muba mwayateguriwe gatanu kuri gatanu. Mujye muyareba kugira ngo mumenye aho isi igeze ndetse n'igihugu kigeze muri rusange. Ngeze ngingo nkuru rero twabateguye tugiye kugarukaho mwaya makuru yacu. Mureke tubabwire yuko leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye igihugu cy'u Burundi hama n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu birenga 10 ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse no muri Afurika muri rusange. Ibi ngibi ni ibintu byagarutswe ko rwose bavuga ngo ese ni iyihe mpamvu iyi leta zunze ubumwe za Amerika zirakomeje gufatira ibihano u Burundi. Hari kwibazwa harakozwe iki cyangwa se ni iki ubuyobozi cyangwa uburongozi bwacu
bwaciye gukorera iki gihugu cacu, iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kwibazwa ngo ese ni iyihe mpamvu n'ubundi hafatiwe ibihano iki gihugu cy'ikinywanyi cy'u Burundi, inshuti magara ngaha mu gihugu cyabo ngaho muri East Africa, bavuga kubera iki ari byo byonyine byafatiwe ibihano. Ntibarebye igihugu cye kibanyi biba biriko birateshuzanya birateshanya imitwe ivy'u Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi nabatigeze bagaruka ko, ariko ntitwakibaza ivyo byose, ahubwo mureke tuze kugaruka mu idonido ibyo byose tubahiriza ukuri, tubabwira ingene ndetse n'impamvu iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafatiye ibihano iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Nk'uko bisanzwe iyi ni Burundi Updates, kubagezaho amakuru agezweko ndetse n'ariko aracicikana ngaha hanze, ni ingeso yacu. Mureke rero dukomeze tubandanye tubageza ko 5 kuri 5 nta numwe canke se nta na kimwe ikiri ngaha ngo nimubure kucyumva, nitwe tugitegura kandi nimwe tugitegurira. Mukomeze kubana natwe rero kugira ngo aya makuru yose arajye aragerako, ariko 5 kuri 5 turajya tunabasuhuza uko bukeye uko bwije kugira ngo mumererwe neza kandi tumve ko ari byiza ko muhari. Ese mwahejeje gufyonda sabone? Ni byiza rero kuba wahejeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru agera kugerako mu buryo bworoshye nk'uko nkomeza kubibabarira, kandi nanabona nakaje ko kwibutsa yuko aya makuru tuhorizwa n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayagezwa ko n'abamenyesha makuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakakugeza ko mu buryo utarunga ahandi, haba hano mu gihugu cacu imbere, haba mu bihugu vy'ibanyi, haba hari mu Rwanda, haba hari muri Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse namwe mu bihugu rwose mpuzamakungu vyari mu Buraya, vyari muri Europe, vyari muri Amerika. Mwese murabizi neza uru ni urubuga rwose rutanga amakuru atubutse kandi atomotse y'ukuri kandi atagihuha na kimwe kirimo. Mureka tubandanye rero tujye mu idonido twabateguriye, tubabwira yuko uru rubuga mugomba kuraja mumenyera yuko rubaza rubageza ko amakuru ajanye n'agateka kazina muntu ndetse n'ubunyonyezi n'isesagurwa ry'imitungo biba biriko biribonekeza ngaha mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Ibi rero nivyo tuba twabateguriye, kandi mukomeze kumva ko muri kumwe natwe kandi natwe tukaba turi kumwe namwe 5 kuri 5. Mukomeze kubana natwe rero, ivyo nivyo tuba dushaka kandi navyo tuba dukeneye. Rero ni vyiza kumva ko Murundi yumvise amakuru agezwe ko mu Kirundi ndetse iya mu gihugu cy'u Burundi, haba muri East Africa, haba mu bihugu by'ibanyi mu biyaga binini byose. Banyagihugu rero turabararikira cyane kuba mwakumviriza aya makuru, hama mujye mumenya aho abandi bageze ndetse mumenye naho igihugu kigeze muri rusange. Nuko mubizi rero mureke tujye mu idonido twabateguriye, twabwiye ko tugiye kubabwira ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye igihano igihugu cy'u Burundi, aho ibi byose biba biriko biragaragara nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirafise icyo zipfa n'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko ntago ariko bimeze rero, hari kwibazwa ibibazo byinshi, haba mu baturage, haba mu banyafurika muri rusange, haba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose biriko biribazwa, hari abenshi bari kwibazwa niba iki gihugu cy'u Burundi cyaba kiriko kirakumira abanyagihugu b'abarundi kubera ko wenda bajyayo kubaza ibiciro vya voka. Ibi nabyo babigaruka ko cyane, ariko hari bapereje neza bagasanga sivyo, hama bakibaza ese ni iyihe mpamvu hajyayo abanyagihugu bajya kugambanira leta y'Amerika, navyo bikaza kubikagaruka ko ariko bigasanga siko bimeze. Hama ukuri kubirimo rero niko tugiye kubamenyesha imiryango mpuzamakungu iri ngaho ku isi itandukanye yagiye iraba ingene ibi bihugu byafatiwe ibihano, hasanze ari bimwe mu bihugu bitafise ibyo kugemura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ino minsi barakeneye abantu bafiseyo ingendo nyinshi, bagiye mu kazi ndetse banashoyeyo imari zitandukanye. Ibajijwe impamvu igihugu cy'ikibanyi cyangwa se n'ibindi byose bitafatiwe ibyo bihano byo kwaka amaviza, ariko bagenekereje ndetse n'abatohozi b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuze yuko impamvu ibyo bihugu byo bitafatiwe ibihano, dufatiye urugero ku gihugu cy'u Rwanda. Barafise byinshi barashorayo ikawa y'u Rwanda, barashorayo icyayi, barashorayo umuceri ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bijya muri Amerika, ndetse hari n'ibindi byinshi biva muri Amerika biza mu Rwanda. Ibi ngibi rero akaba ari byo bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika itafata igihugu cy'u Rwanda ngo ikimeviza, kandi imari nyinshi ziva mu Rwanda zijya muri Amerika ndetse n'imari nyinshi zikava muri Amerika zijya mu Rwanda. Ibingibi vyagarutswe ku gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hasanzwe ahubwo abenshi bajyayo babagiye ngo kwirabira uko ibiciro bimeze, hama bakagaruka birahira ko ibiciro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizimvye. Ibingibi bikaba vyatuma n'abandi banyagihugu batazongera kuba batekereza kuba basura Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibingibi rero akaba ibyo bishobora kuba vyakemanzwe ko Donald Trump, umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashobora kuba yafatiye ibihano iki gihugu cya Repubulika
ya Burundi. Ibi ngibi rero bimaze kugaruka ko twakomeje dusesengura cyane basanze n'indi mpamvu ishobora gutuma iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatira iki gihugu cyacu ibihano, bavuga yuko atamari n'imwe cyangwa se atamutungo n'umwe cyangwa nta products nyinshi zishobora kuba zituruka mu gihugu cy'u Burundi ahubwo zijya muri Amerika, gusa bagasanga neza iyi mpamvu n'ibindi byose biba bigaragara ndetse bigakomera ku bibazo bikagwira. Basanze ibihugu bifise imitungo bifise ama business menshi cyangwa se ama entreprise kwa byumva neza, ibi ngibi basanze ibi bihugu atari byo bigira ingendo nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagiye gukora akazi atari bo bafise urugendo, batari bo bafise akazi kenshi muri Amerika. Ama ibihugu by'u Burundi n'ubundi bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari byo bifise inzira zoroshe zo kuba zatanga amaviza yo kohereza y'abantu. Abangaba bakavuga yuko bagiye yo gukora akazi rwose katameze neza, ubujura ndetse n'ibindi bitandukanye, akaba ariho bagaragara ko bakomeje kuba bateza ibibazo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikagaragara ko ariyo mpamvu uyu mukuru w'igihugu Donald Trump yavuze ko ibihugu bidafise imitungo byohereza cyangwa se ibicuruzwa byohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidakwiriye kuba byakorosha inzira ndetse bidakwiye kuba byafata umurongo wo kujya biratanga viza nyinshi mu gihugu bidafisemo akazi ndetse n'ibihugu bidafisemo ama entreprise cyangwa se izo viza zikaba zitagiye kwinjiriza igihugu cy'Amerika. Ibi ngibi akaba ariyo mpamvu uyu mukuru w'igihugu Donald Trump yabigarutse ko agaca yifatira mu gahanga uyu mukuru w'igihugu cya Leta y'u Burundi. Tugiye muri Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twamaze gusanga impamvu iyi ngiyi nayo Amerika ifatiye ibihano. Hagenekerejwe ko iki gihugu naco ari ikinywanyi cy'abarundi, kandi murabizi abarundi ndetse n'abakongomani ntabwo barafise isoko ngariya muri Amerika. Isoko ryabo ntabwo riba muri Amerika, amenshi aba mu Bubiligi, mu Budage, mu Bufaransa. Ibi ngibi rero akaba ariyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo yabaciye ibafatira ibihano. Impamvu ibafatira ibihano ni uko aribo n'ubundi baba bafise amaviza menshi. Usanga mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika hinjiramo abakongomani benshi bari ku kigero cyo hejuru, ndetse n'ibindi bihugu byafatiwe ibihano nka Kongo ndetse n'u Burundi. Ibi ngibi rero bikagaragara ko Donald Trump mu nyungu yifuza cyangwa se mu byo ashaka ko igihugu cye kigomba kuba gifise, ibi ngibi nta kintu byabigezaho, kuko izi viza zibazongera ibibazo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikongera ubukene ndetse n'ibindi. Abandi bakavuga yuko ibi ngibi byagakwiye kuri izi viza zitangwa umunyagihugu nibura agiye gukora akazi kakinjiriza ibihugu mu mpande zombi, yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagira ibyo binjiza ndetse n'igihugu cyabohereje kikagira icyo cyinjiza. Akaba ariyo mpamvu Leta y'u Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi bihugu bitafatiwe ibihano bishobora kuba ari byo byonyine biba bifizi icyo gukora. Ahandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika woherezwayo umuntu ugiye mu kazi ndetse yakoherezwaho n'umuntu ushoye imari. Akaba ariyo mpamvu ibihugu rero bitafatiwe ibihano ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo, hanyuma ibyafatiwe ibihano bikaba ari ibyo ngibyo. Aba ariyo mpamvu byazize iyi Leta Yunze Ubumwe ya Amerika yagiye iratangaza. Abangaba bazize ko bariko baroherezayo abantu batagiye mu mabizinesi, bakoherezayo n'abantu batagiye kugira icyo bakorayo, ahubwo bakorezayo abantu bagiye gutembera biraho gusa, bikanarangira bakozeyo amakosa. Ibi ngibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko Donald Trump ntabwo abirebera izuba, kuko we ikintu aba ashaka ni inyungu cyangwa se ikimwinjiriza inyungu kugira ngo Amerika ayishyire ku rwego yifuza. Niyo mpamvu abo bose bagomba ngo gushyira ubwenge ku bwihama, bakajya boherezayo abantu bajyanye imari cyangwa se bagiye kuyikurayo. Ibi nabyo bikaba ari byo bishobora gutuma ahanini uyu mukuru w'igihugu Donald Trump afatira Leta y'u Burundi ibihano. Mukomeze rero mubandanye kutwumviriza nk'uko bisanzwe. Turabashimira ko muba muri iyi bantu, muba muturi hafi kandi tukaba hafi. Twongeye turabasuhuje, turabahaye mwiriwe bivanye n'aho mwari muherereye, mwe mwatanguye kutwumviriza mu hashize, mu gahe kashize, ndetse namwe mukeza kano kanya kuri mwese muri kutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye, cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ibi ngibi byari birimo ibihugu byiganjemo ibihano biriko birabuzwa kwambuka bijya mu mipaka no mu Leta Yunze Ubumwe za Amerika. Turabahaye rero ikaze mwese muri mu Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabaye karibu. Eka ndabibutse yuko byari byiza ko wahejeje gufyonda sabone, eka nawe uje kano kanya ni byiza kuba wahejeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru aze arakubwira ko byoroshye atangorane. Reka mbone n'akajyo ko kukwibutsa yuko aya ni amakuru umutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, hama ukayagezwa ko n'abamenyesha makuru y'abahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bya bindi bita kuba abahinga, kandi bakabakugezaho mu buryo utaronka ahandi mu gihugu. Nuko bisanzwe rero, nkuko bisanzwe ngaho kuri uyu muhora wacu wa Burundi Updates, turabwira yuko ari byiza rero kuba mwabana natwe kandi tukabana namwe
ivyo mumenyereye nuko tubaza tubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu ndetse tukareba n'ubunyonyezi biba biriko burigaragaza nga mu gihugu cy'u Burundi, tukareba ukuri kunyegezwa muri politike mu bisata bitandukanye, tukareba ndetse n'isesaguro ry'amatungo y'igihugu muri rusange nk'uko biba bigaragara biba biriko biri nibonekeza nga mu bisata bitandukanye. Gusa sinibagiye namwe muri mu ntara zitandukanye mukiza kano kanya abari bahari mu kanya kashize cyangwa se mwe twatanguranye turabahaye mwiriwe n'ubundi turi kumwe namwe turi kwibuka ko mwabanye natwe, ariko mureke dukomeze kwibutsa n'aba ngaba bakiza kano kanya abo mu Cibitoke, abo muri Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura hamwe n'izindi ntara zitandukanye zaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi ngibi rero turabigaruka ko mwaya makuru tuba twabateguriye, ariko mureke tubanze tubandanye ntidusige tutababwiye iki kintu kimwe. Banyagihugu wa pasoni rwaruka namwe mwese mo muri ko muratumviriza turabwira yuko urubuga canke se uyu muhora wa Burundi updates turaza tubageza ko bimwe mu bihembo bya buri kwezi hahandi buri wese uragitera commentaire nyinshi turajya duharura commentaire yateye hama izo commentaire uragizitera ushyireho na nimero ya mobile money canke se ayo nimero iri muri Rimwe Cash kugira ngo tujye tukurungikiraho ibihembo watsindiye. Turabashishikariza rero kujya murashyirako zimwe muri commentaire zigaragaza ko muri mu makuru ama tuzaharure ku kwezi uzabe umunyamahirwe utsindira icyo gihembo rwose nta kabuza turajya tubikora 5 kuri 5 muri abacu tukababanyu mukomeze kubana natwe rero ivyo tukunda ni amwe mu bikunde, ariko tunabibutsa yuko sabone share comment subscribe ibi ngibi nivyo tubashishikariza kugira ngo tujye turabagezaho amakuru atandukanye. Ibi ngibi rero hari abakomeje kubaza ngo ese leta y'u Burundi yabitangaje hiki nyuma yuko yafatiwe ibihano. Nyuma tugaruke gato, leta y'u Burundi ikimara kumva iri tangazo nta kindi kintu yabikoze ko usibye kuba yacegetse. Turategereje kandi namwe mutegereze hama nibagira icyo batangaza natwe tuzaca tukibageza ko. Gusa ibi bintu ntabwo vyaguye neza umunyagihugu cyangwa se umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye murabizi neza yuko ariho yakunze gutemberera hamwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Aba bantu nibo bayikundiraga kujya gutemberera, ubwo urumva rero situzi neza imishyikirano bari buze kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ubutumwa ari buze kugenera abanyagihugu nyuma yo kumva iyo nkuru yuko babujijwe ko batembera muri Amerika. Hari benshi bajyayo bagiye gutembera, abandi bari bariyo bagiye kubayo, hari n'abandi bari mu gihugu cy'u Burundi bari bateganya gusubira mu gihugu cya Amerika kugira ngo bave mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuba baje nko kuhasura. Ubwo umuntu waje gusura iki gihugu cy'u Burundi aturutse muri Amerika ntiyemerewe gusubirayo habe na gatoyi. Ibi ngibi rero situzi icyo leta y'u Burundi cyangwa se Repubulika y'u Burundi iri buze kuza kubitangaza ko nyuma yo kuba yumvise iri tangazo ribakumira muri iki gihugu. Mureke rero dukomeze dutegereze hamwe namwe kandi tuzabishobora, ibintu birashoboka bizagerwaho ko. Mureke dukomeze kubandanya rero dukora subscribe tunasharinga amakomantere zo nezanyo inyungu nezanyo ama tuzo gusubira mu makuru arabagazwe ko mukanya kari buze kuza.